Svete Nataše, ne? Ja, je vsako sredo pride oblečena v roza, ampak ne vem, jaz jih vedno vidim, da so vsi. A veš, da sem slišal, da je od Jermanove brat učil matematiko na Bežigrajski gimnaziji. Takoj sem jo blokiral na Facebooku. Dobar dan, profesorca. Snemamo za BNK. Bi povedali, kje o Natašah, ki z nami nastopajo? Kjer je Nataše? Ja, Jerman, Koprivnikar pa Grof. Skaj pa glih te tri? Kaj pa jaz? Kaj pa meni niste povabili? Jaz tudi nastopala na BNK. Oš neha snemat! Ko bom velik, bom Nataša. Sorry, ko zamujam. Spet niso odprli nove blagajne v Švaru. Klasika. Nataša, ja? Ah, ne ti, Nataša, Nataša. Ja? Sem slišala, da bi tvoji na BNK-ju nastopali. Kaj? Jaz nič ne vem o tem, to bo katastrofa. Ej, punce, jaz imam eno idejo. Kaj pa, če gremo tja in jim pokažemo, kako se naredi pravi BNK nastop?